Lalaki din! Ay, sika bagayam ti masabat ko, Luis? Ay, ni tatamata, day takamananat ko na akuan. Luis, at tinagan ko, sana Luis, anya lagit din anya. Anya? Alawag. Un manlagay. Luis, ano Luis, ah? Umayak ko may balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blowout gabi ni Darling nga po. Ito no Miyerkules. Umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo, dagita mati kay kayat ko tata. Uwat-uwat ko naman. Wan. Suga umay ka? Umay ka nga umay, wan. Uwan, tata. Amoy umitan. Tunggal adda pakiwat-watan kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papanit what? Ay, day tamad di pakiwat-watan ko naman. Malagarod. Wisam to garod dagiti kakabalay mo, wan. Nagruna ni nanang mau. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tatao dita. Aywan, tata. Ay, kapon tata, umay kami. Ay, hadyaman na. Very good taldeng duyog. Awan masiguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasayat nga ron nung kasta. Eh di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisik dananang kan tatang barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mi na. Ibagam tumatlan ka dagiti daduma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasagwan tayo asaga na may? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan mare, imay magkaang iji balay mi. Kat, mapanta mare? Mapanta, what dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngamsi kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso ang mapantagid di magiwatuwa. O sige, dagasin nak tungarod iji balay mi mare. Un mare, masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wala. Tumulong ka pa nga garamit idi pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, sus. Siya ti mga ramid ko naman. Papanam ngay, mare. Nagsapa ka, mate. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasag tamapan kami man ijay balay da tata karding. Ah? Apa, ijay? Apay, sana kayo nga inawis. Kento ito ang aldaw, di pa nag-blow out ni Darlene. Jay apo ko na ngay. Ah, aywan gayam anya. Itagayam nga aldaw day jay. Imay matidi na minsan nga aldaw ija balay. Taki din what. Ti mapantay day wunan. Oh, si kakit di mat mare. Saan mo dadagas da jay? Anya lagi din. Saan mo't kit di Ala, kayo latan na, mare. Ah? Saan ka nga rod nga umay? Saanan, mare. Da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto aklat tamat no kayat kutyag sida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapanakano dagasan ni Karen ni Jabalayta. Kasta ka day. Apay si ka. Saan ka mo't amapan? Oho. Saan nana? Saan nakakas ka nakwada at tila pakiwatwatan da lang ti birbirukan da. Anya.
Iso kitaan nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan gapo iti kapapalanit da. Kas dalaki di drum gapo iti kinalumag da. Si kaki di mo Belen. Awan mo dakas na. Anya nga awan. Isukit di ati nakababain. Lumukluk mag gapo iti wat-wat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnamadalatan iti pakiwat-watan da. Anya? Iso dalang ti ammo kalumukluk mag gapo iti wat-wat. Ay una yun na ya. Anya laki din. Pimandamat no awan makanday Joe nagtibabalay da. Hindi. Apay, agawid kayo. Ay, wan tata, agawid kami tanalpas meten nga ininawan mi dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabang isuputak iti wat-wat yun. Ha? Aywan man nga ro tata. Nangan kami matan, tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, iti babalayaw. Para ka nagiti sa adan ako umay. Ala, makamo kayo, tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, duha kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami alaki wat-wat, mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sa anak nga agraraman iti wat-wat anya. Ha? What? Anya lagit din. Kitain nyo man tabagbagi yung lumukluk mag kayo, gapo iti kawawat-wat yo. Anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti pa nakiwat-wat? Ha? No lakit di, inyayabda. Ha? Husto ni Luisa, mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab di nagpapaskan. Di ma di, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Ang lakit din. Unay lakit din na karin ken bakla. Ay, makapaulik na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang, tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manin ba kay? Anya manin agapo, katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imit da wat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kay, anya ko ba tinakakatawa iti daytangay? Kasanumat nga men, lumukluk magdan ga po iti wat-wat. Ipadlaw da launay nga awan makanday Joe nagbalay da. Dayta ka man ako na akong bilin. Ibagam ti kasta, kit oray si kamoy. Awan makan dito yung nagtibalay. Sumangpata ka naggapoy di bangkag, sakpay lang taglutaw. Anya, Imbis nga gasikaso ka dito yung nagtibalay. Dayta mo mapan makimarmarites ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. anya. Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gaputa maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapo di pan nakichismismis mo. Na. Madinsamad tanday tanga ibagbaga, daya belen, nana. Ay, kat madia talaga Nagalasan nga ugali na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam, Gapo, iti pan nakiwat-wat-wat mi. Isumat ti umay na ibagbaga di tawi. Ay, napo. Ay, nasaysaya atin, lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo lang tamakumikum unay nga agbambantay iti biyag daging biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak day ngam na ibagamutan. Ay, pudnoon ay timbagak sana ya. Kitaan nyo man dayay langan na. Ay, na. I cannot explain. Ay, no agangin itinabigsa kas lamay tayab. Kat papanan na ngay nga minusaan ako mutong.
Numapan makichismes, kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan, basta adalaan ti makalap na at chismes ti daduma tattaw. Ay, nang runa nakababain da dyan nga aramid nana. Nasaysayang at pa'y tiwat-wat abang bantayan. Ngam tibiyag takin diya ganya lakit din. Ay, gusto ka itiday ta nga imbagam. Naimbag pa'y diwat-wat asip-siputan ngam tibiyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, itipan na kiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma, Anya ko mga minayat ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwat-wat. Isukit di ati dakas. Tatibiyag ti sabali a tao ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo ni Maribelin. Kasta mo't gahim ti bagbaga na itilik-likudan ta. Bayaan mo na, nasaan ang pakiko? Basta siya, mabsugak no adagawis kanya kamapan magiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot. Kumparakan ko na ang mabisbisinan dapo iti saan napan pananga. Ayun gayam, mapantantuman kit di manan ijaayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat. Inawis na. Mapantamanan. Wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare, mapan kami manan makiwat-wat. Intayo ah. Oh, handa ka di parikot mo, iti pan na kiwat-wat ni? Awan matkit, Nay. Kaslam makadkadlawa ng aming kat. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun, di bambantayan yun. Oh yes, that one. Why? Do you have any problem about that? Ha? At the problema? Lumag kayo pa yan, gapo iti wat-wat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan ka niya. Nasaysaya at parikit din ti lumukmag, gapo iti wat-wat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti panagbambantay na iti biagdakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibagan ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag, gapu iti watwat, gapu tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biag ti akin biag ti bambantayam nga uray la iso ti pagkot-kotongam. Ew! Addan to latal daw yun. Nay, agong ungit ka asin mang pait. Asino man ang tikinaguram dito kalsada ya. Dagay jay man doa kulaang. Dakaren ka ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay man na yan. Ibagbagadakit din ako mutkutunga ka no. Gapo ta maliw-liwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biyag ti akin biyag. Salbag daki day. Asino na kumangay amang ibagaan niya kiti kasjay. Awanan day ti baen. Kait pudno mo ngamin. Iso kas ta unay apong tutmaw, gaputa na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo umay. Kita man. Naggapo ka man ni Jayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka namigat? Kinangal daw. Inal daw lata na kas ta teramid mo. Sumardang ka! No di mo kaya't asikat ipang ipapasak iti pong tutong. Salbag ka! Anya? Ay na, imbes nga agsakit din ako mo, iti imbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ha? Agasum man nga minday tang aramid mo. Rumor kay di balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamiga? Mapan ka makichismays. Agmalmalum day jayon. Malipata mong timangan nga pula ang itikas tang aramid mo. Eh, nana. Sa ita,
Dilawom da bakla ken kareng at agpawat-wat lang ti bambantayan da. Ken lumuklukmag da gapo iti kapapalanit da. Ay nabilin ay nasaysaya at pa'y tiwat-wat asiputan. Tapno adda pa kairanudan. Ngam ti biyag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbina. Di ta kay manlangan. Awampay na saya at amay bagayo mo. Maday ta. Agsakit tinaka mo. Gaputa mapaysuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki day. May samot day dya abakat mo na. Nagalas na kiti bagbagana. Ni, taore di bakit eramraman mo bitay. Kasanumat nga men. Imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit din. Anya tila ibagbagana mo takong ko na. Ustaw na kita imbagana king ka. Napaisuan ka lang, iswakasta ka. Anya? No ti panag ko na, amkit adda ti mangisakit king kagapoy ti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos. Agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka iti biyag ti akin biyag. Tapnulangad na may marites mo iti padpada mamarites. Aha! May isa ka mat! Awampay sir-sirbin nga asawa. Di dakpay ammo mga isakit. Di ta ka manlangan. Nako di jayan damari Stella. Masapa ka mapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette, ken iti lalaki na. Ngay, bigbigat pa lang. Saan ka pa nakamurmuray? Rumor ka man ay. Adang aron dapat nagapapanak. Ay, una yan. Yan laki din bilay. Saan ka pa nakainaw? Saan ka pa nakaluto? Iti pamigatan. Rumor ka man na mapan makichismes. Ay! Big-bigat! Sumardeng ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawis mo. Tayjay kang ngagnaig. Ay, nabnabsuga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mare. Adoonay kisagana da Maritina. Oh, nagaduti na kanta jay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Na- Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimat bilen da da igid. Apay man. Si tagant. Ne? Apa yan? Ada ka madito igid akas lapimpiman? Nagsakit nga ro ti tiyan ko. Anya? Amangan kit dimat nung saan ka namin anang-nangan, nagkapom aya. Nagapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man na nakichismis, Siguro, saan ka anang-nanganan niya? Iso akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga ro, Mare. Ay, naapo. Dayta, timaganab mo. Ala, umlatan dayto wat-wat ko. Kanamon. Tadda pamigsa mamapan manan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ibambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam si ka, abiyag dakin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutumon, anya lakit din, Di da ka manlangan. Aday ta. Sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida katawaan ken uyawin awat-wat lang ti adday ti panunot da. Lumuklok magda gapoy ti watwat. Ngem isuda may tinakatulong king ka. Ay, huwin nga ro, lakay. Gapoy tinakaro abisin ko itay. Naulaw ak ijaigit ti kalsada.
Imbaglaangan ata dadaadwa. Dayta ti kitaan. Naimbag pa'y tanayra na naggapu da idiwatwatan. Isong adamakan nga imot da. Isutimpakan da kanya. Ita, si kanti mababain ka daw kada. Ay, una yun nga minday tang aramid mo. Pangaasim man, tagbalbalo ka mo tayo, Belen. Wala kay. Promise. Agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmari tis iti karuba. Nasaya at napanunot mo dayta. Dayta, ti kasayatan ngayon bagam. Nyalaki din aya, Belen. Uy, ang mga naawan pa namin dun, Rabi eh. Awan mat mare, abay ka di. Ada pang wisam kanya. Mapanta ko mag-night market, Mare. Ay, naapo! Day tama di ko nakat. Day ta, tinabayag ko nga orayan. Dati ko maadamit mangawis kanya. Oh, siya kundi mga awis itakan ka. Mapantaman mo't into no Rabi itan eh. Uray siya kat nabayag mo't to na sa anak-anap na pa ni Jay Night Market. Wan nga ron. Busy-busy madatao ititrabaho. Sana bali ata, Sunday mo't inton bigat, Mare. Awan trabaho ta. Isu nga okay lang, ang marabyan ta, ijay. Kan maaldawan ta inton bigat. Sure, Mare. Mala, dagasan na kaya balay no rabi 7:30. Lakay, mapan kami man kini Nicole ijay night market. Ah, sino ang Nicole Mandaytan? Si kakit dimot, kat ni bakla ah. Ah, bakla ko nang ngamin Nangalala ang matin Nicole anagan na. Basta Nicole kano tinagan na. Taiso kanumot ti maibagay kan kuana. Oo, niya lagi din Ay, gadwan mapan kayo. Tasyak pa ilaang ti makaammo iti anak ta. Ay na, agya ko naklakay. Di ka madanagan, taigatangan kay to iti makan. Good taste ba? Ay, nasaya at ano kasta. San kami nga ruden nga gluto Urayan mi ti makan a good taste nga isang put mo. Wow! Nagpintas mo din dito apang talon, Mare. Ayan na. Kita man. Ay, wow! Wala ba so, Mare, nagpintas? Ay, kaslada kas na pantalon mo, Mare. Adda, Mare. Ngam sa balila ti kulay na. Katangam dayta? Kataang ako na, Mare. 120 pesos mo tayo nakasurat a presyo na. Nalakadatan, Mare. Katangam mo. Sige. No, iti sa bali dayta ay so, 250 ti presyo da. Wan nga ron, Mare. Nalaklaka dito yung night market. Anyangay mo't na itaginatan ko, Mare. Blouse na ito, Mare. Blouse. Kita man. Nagpintasan niya. Kan may bagay unay kanya. Ay, wow! Ang ganda naman! Buwan maibagay unay kan ka. Ngam aguray ka. Kaslada kasta blouse mo Ada, Mare. Ngam sa bali la design. Ay, magustuwag lang unay da ito. So, ginatang ko. Manungay dita, Mare. 150, Mare. Ay, dala ka daytan Ay, saan ka naman nakakita na magandang blouse na 150? Di ba? Ala, umay ka. Tamapantapay ijay, murdong. Ang mga no dapat di makita tayo ijay a pantalon. Wano blouse kan bag. Anya mo tayo ginatang mo pantalon mo ba kay? Ha? Taapay? Dama ti kasto yung pantalon mo di pa ila sa bali mo ti ginatang mo. Ada kastak angam sa bali mo ti design na. Kun magustuwak ngamin da ita. Iso aginatang ko na.
Ni. Uray da ito'y bag ginatang mo. Ang dami lakas to'y abag mo. Saan ka di? Adda ngam napintas ngamin dayta. Iso ang ginatang ko matlang. Unay kan bakit? Nay, uray da ito'y blouse. Ay, naanyalakid din ay. At dakas to'y a blouse mo. Unay yan ngay. Agpapada ti bado mo. Uray pa agpapadala kay. Lakit isan ang mayulit-ulit. Nya lakit din. Ang mga no'y bagat itatao, asaan ka ngagsuksukat? Tagpapada man ti kawis mo, agraman bag. Anya matanda dyan nga, ana. Kaslasan nga agsuksukat. Ha? Ape anak ko naman dayta, bakit? Saan akas lakit di gayam, Tatalaga asaan nga agsuksukat. Anya? Agasa man, nasabat ko di kalman, ragad ti pantalon na. Sa itay bigat, nasabat ko manan, isulat ta ti pantalon na. Anya? Agim pipintas mo da dyan nga, ana. Ngam isumo lang nga iso ti kawis na. Di pa'y makagatang ti salbaga babay. Adayta ka man ako na akon, bakit? Apay nga minaya, pakibiyangam ni Ana. Kahit saan na kamot pakibibiyangan. Saan nga rod nga agsuksukat? Apay nga min aya nga isakit mo. Anya? Ay, unay na ya, bakit? Nga kaaglutaw. Sana dayta makibibiyang ti saan arumba nga pakibiyangan tal aramidan. Ang lalaki din na yan. Ay nanana, awan sirbi na nga da trabaho na dayjay nga ana. Pag ko na ang magkurya, Wen takasla saan mat nga agsuksukat? Ay, saan akasla Talaga kit di asan nga agsuksukat? anya, Makapaulag. No anya ti blouse na iti Lunes, isumat lang ti blouse na iti Martes. Anya laki din. ay una yun. Ay, naimbaglaangan ta sa anak akas kadakwada kay ni bakla. Saan na nga agsuksukat? Anya manundag itang nga ibagbagam. Pudno mati bagbagak nana. Uri pansinin nyo ka din no lumabas da. No anya ti kawas da idi kalman, isumanan inton bigat. Ne, si kama bakla. Oh yes. Ako nga. Apay? Anya mutan. Nasabat ka idi kalman, kasta ti kawis mo. Sa ita, isumanan. Anya? Apay, awan pagsukatam, taday talatan akan na yun ti kawis mo. Ay, una yun aya. Anya laki din. What? Amin abak lang amok. Kat nadalos da iti bagida. Si kamang pa ti bakla adugyo takita. Oy. Nalabas ka man tan, nagsasaogor niya. Pudno mat. Si kalang ti amok abakla di na mo ti agdalos iti bagina. Nagdugyot talangam. Anya? Ay, agtanang ka, iti pa nagsasaom si Kagornya. No kaya't mo pa iti agdiag iti napaot. Don't me. Ay, una yun aya. Nay, naimbag ka pa'y kurya. Bigbig at payla ang nagmayat ti pa nagkatkatawam. Ay, na makapakatawa mat nga min deja abakla. Asino man abakla daytan. Asino pa'y kumangay nana? Day takaaruba tayo abakla Saan nga suksukat? Anya, Nasabat ko idi kalman. Yellow ti blouse na. Sa itay nasabat ko, yellow man ang ti kawis na. Anya laki din. Isun sa ti bakla di na mo ti agdalos iti bagbagina. ha, Ay, anya lakit din. Kundi papintas abakla ngam saan mo't ngagsuksukat. Nagpadaan da launay ka ni Ana. Nagpadaan da at talaga asaan da ngagsuksukat.
Tiawanan ba inagorya? Kasagayam di imay na linaw-lawat dito, ya? Ay, jakman amoy ti day ti ababae. No apay akas day ti bagbagana. Ay, anya lagi din. Ugali na talaga ti man nakibiyang. Kasano ana ibagana sa anak agsuksukat? Amo na nga ta, no kasano ka ado ti kawis ko? Sakbay nga ibagana sa anak agsuksukat? Amo matan di Korea. Biyangot idipay. Ay, sa bagay kadimit Into lang kan inyurat na. Imbati ko lang. Kada, ay na, jaklamon. Insilat, kada imbagbagis nan. Isupay, kada itidaran na. Biyangot. Katuan man, iso abay amlatan. Ay, saan na? No. Don't me. Sana basta bay aklatan. Ha? Dagiti kaskan kwa na tirumbang nga ikan iti pagnakman na. Saan nga agsuksukat nga ibagbagana, ha? Payman. Hadan to lang aldaw na. May araw ka rin. Ikaw, Gorya. Saan lang asikat ti umay na istoryaan dito, ana. Ha? Gaputa uray ni bakla, kunana asaan ka na ngagsuksukat. Ti awanan bain a babae? Kunamlan no amo na ti dinaon ti Jurabox ko mo. Tay baga na ti kasjay. Sa bagay, nairwam tayo meten iti ugali dayjay agurya. Hindi pa'y laeng biyangot dayjay. Sa bagay, magkit di Paimanday di a babae. Malaki biyang unay Tay kaktuman ti pagnakman na. Ay, makabuisit talaga dahil di agurya lakay. Apay manan ba kay? Agasa man. Napanaimbagpagay di tersena ni Nana Puling sa anak ka nung agsuksukat. Anya? No anya ka no ti kawas ko iti Lunes, isulat ta ka no aging gana iti Martes. Apaw, ugali talaga ti manakibiyang. Ay, una yun daya agorya. Manakibiyang launa iti salbag. Gapula ang nakita na idi na minsan ang nakapantalon iti ragat. Sa idi manen kalman. Nagsabat kami. Kas di manen ti style ti pantalon ko. Ni, napan naman timbagbagan sa anak ka nung agsuksukat. Bay amon Di mo latan ikaskaso bakit? Awan mo't lamagunod mo no tutupam. Amo mo't tanday kiti kaskan ko Narigat akasarsarita. Ay, saan? Saan na mabalin? Saan ang mabalin abay-bay aklatan ti kasjay nga aramiden na? Nasingputak. Ngumjak man lakar ti mapakpak yubiyangan. Anya? Day lakit ti rupa na ti aramidak aragat takitaan na. Nga lakit din aya. Ay, yung una yung daya Gorya. Anya nga dati parikot na kadatamare. Day tangarod mare. Ura siya kat agtep-tep palaklaan kan ko na. Okay, ton kuhan, sugudak lang nga rudan iya balay takitaan na. Ay, day tati saan mo nga aramiden mare. Nakababain mo't akin nila kay nanong ko. Awan bibiyang ko kinilakain na. Patasan na lang nga konsentya ni Baget na iraman ko. Anya? Yes, ever since I was young. That was yesterday. Yesterday when I was young. Dahil tati kagurgura ka talaga. Diba nakibiyang? Kagurgura ko nagtumad. Ay, tunkuhan. Ipalkat ko yung rupa na amin na kawes ko. Ala, huston mare. Kasarita tantulaang ni Gorya ay tinasayaat. Ay, no. Not me. Saan? Saan ko nagtumad? Diyan kaya ti magipinlastik ken kuwana. Ay, durabag tupay. Maruwam!
karo ti ungot ko kinigorya. Ngam nakarkaro mo ti ungot ni baklakin ko na. Ay kasta aya. Ay kat inan ano nang inigorya, bakit? Dayjay, sumanao pa'y laang Ngam di na pa'y nakasarita iti personal. Nagsakit at talaga tinakam na. Gapo iti nakunan ni Gorya saan kanong agsuksukat. Ay, una yan. Ay, masigurado. No saan ang makapagtapol dayjay bakla. Sugudan na dayjay balayda. Husto mo ta. Tapnog na ka. Saan nga min anasaya at dayjay nga aramidan na kahit. Man nakibiyang unay. Sa bagay magkit di Pag nakman na, tapno saan nan nga ulitan. Kasta yan, nana. Wag, kano adon ti marurod ken ko na. Gapo iti kinabiangot na. Anya? Isa pang nga asiman, tabagbaga ang di asawam. Saan na nga urayan, aparamanan amin dagiti tattao nga uyawin na, asaan nga agsuksukat. Ala, di kay madanagan, nana. Takasaritak ti asawa. Aywan, bagbagaam ko naktumag. Makaraman dayjay iti saan na pa'y anaramramanan, no saan pa'y nga agnakaw. Anya, kasta timbaga dayjay abaket? Isukit di ati man nakibiyang. Ay, unay kan, Gorya. Ibagbagada lang aro din ti pagsayatam. Pagsayaatan nga ibagbagam mo. Kat pudnumat nga mintimbagak saan aya? Saan nga agsuksukat da dya abakla? Uray ni Ana. No anya ti bado da iti Lunes, isulat taging da iti kabigatan na. Anya lakit dit. Ay, yak amuking ka, Gorya. Nagadulak ang amo da. Agsakit at inakam da kaputan mapaisuan da iti imbagak. Ala, makamu ka. Noan niya ti aramidon naging gaga po iti kinabiyangot mo. Makamu ka. Mabuta nga kayamat. Saan, Lucio? Dayjay kit din abakla ti kabutang kaw. Oh, salbag ki din. Kita man, bilangan man, numano dagiti bandok nga agpapada ti kulay na, ngam nagduduma man, ti style na ha? Anya ti araramidam ditoy? Nanay ko. Imayak? Tapno may ko lang matipakita kan kadagiti bandok nga agduduma. Anya? Oh, maminsan pa'y, tapno agnakam ka. Anay ko, nagsakit matan ti panang tungpam kanyakon. Apay? Ha? Ada ka di ebidensya masaanak nga agsuksukat? Tay suti mapan mo ibagbaga kada kiti tattao? Kwa? Tatlo amom? Ha? Awan pa itinapuutak nga inyulit ko ti kawes ko itinamin dua. Sana kaskan ka? Anya? Oh. Gusto na. Ha? Agar-ngaryeta ka talaga kan ka. Biyangot ka launay. Ha? No abay mo tasaan mo abiyangan na tabagkim salbag ka. Maminsan pa ya? Ha? Ramida ka giniling day tarupam. Iti ka tutong pa. Anya? Napanda talaga ijaan da Gorya, mare? Oh yes, I won. Oo, ay namari. Talaga na panak. Sana ka makaturog iti rabii, iti kapapanunot ko, iti pa nang ichis-chismis na, saan ka nung agsugsukat ka. Anya? Ay won, tinumpak iti uray lang nga. Unay kamatan. Ay, ama mo nagmatan mare. Kagurgura ka talaga ti biyang o tatao. Ay, maruam da siya babae. Para makita naman, numapanpay agmarites iti kaaruba, asaan nga agsugsukat ay swas. Talaga tungpat ti maramanan na ako nagtuma.
Nay, apayan day tarupan. Nagbalin mo ito na rugged face. Di nakasarsarita. No, di mo kaya't amay raman kay tipungtot ko. Dayta, ti maganap mo iti kinabiyangot mo. Kunam siguro, no jak amaw, ngay may day abakla itay dito'y balay. Anya? Naimbaga, tatong pala ang timparaman naging ka. Saan na ka kinugtaran iti uray la? Sapay naglay nga kumugtar na di abakla. Katuston Nay. Lakit din nga. Tamakaungit ka. Sardegam ngaminan day tak kinabiyangot mo. Tanay, gapulang iti kastang ugalim. Isoke day, hindi makagapaw, nagbalin aragay, day tarupam. Kasla mo lang, day di pantalon ni bakla aragay. Kanya laki din. Agbalbaliw ka kami na, Gurya. Nay, nakagatang ka matitibaro akawas mo ba kay? Ay, wala lakay. Gimatangak iti baro address ko. Tapno addaman mati usarak amapan ang simbano ko. Agsimba? Katuan lakay. Oh, apay akas lamas daaw ka. Ay, mas daawak ka. Tasigod mo't ngamin asaan kang agsimsimba. Si kakit di mo't lakay. Agsimba ak adi. Wa. Kato na. Sapay na kumangarot Ta iti pa nagsimbam, kat mabalbaliwan dagiti saan anasaya at nga ramid mo. Anya? Uwan mo't bakit? Baliwam kumadag iti nagalas nga ugalim, ta saan anasaya at akitaan ti tao, ang managsimba ay nga nagalas may ti ugali na. Oh, makapalik man, dadya amir na mare. Ha? Taapay, Mare? Oh, kundi post iti Bible verses iti Facebook. Wan nga rod, Mare. Nakitak matla day jay. Nakaskas daaw nga rod. Itaman pa'y akas jay ti popost na. Kundi post iti kakas joy, ngam nagalas mati ugali na. Isupay Post a post, ngam di namet may apply iti po nabiyag. Anya lagi din. Bay amon ano iso ti pagragsakan na. Ti agpost iti Bible verses asaan namot amay apply iti pudpud no abyan. Anya mo tanda iti ipupos ni Junya bakla iti Facebook. Anya ayaday tamer na. Kada agpost, pasigmat a memes a nonsense. Isulat makikita iti wall na. Anya? Awan pa'y tinasayaat nga ipos na mo't. Nonsense a talaga. Di pa'y maka-ipos iti Bible verses akas iti ipupos ko. Hay, una yan. Kat, anya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Si kakit di mat. Ay na, nonsense nga road na. Apay, diyo amo ti kayat asawan ti nonsense. Awan ka is kan na dagiti ipupos na. Angam sa bagay, saan metkit di anakaskas daw Tauray iso amis mo, kat awan ser-serbina. Anya lakit din. May samot da di always Awan talaga tinagdumaan da iti da di abakla. Nay, apay manan ay Luisa. Kitaam ngamin ada gito'y ipopos na iti Facebook. Pasigmat a nonsense. Anya? Memes nga awan mo't ser-serbina. Ay, unay kan bakit? Amin matlaangan kat pakibibiyangam. Anya nga rod no isumat ti pakaragsakan da. Malapdam nga rod. Saan ko amalapdan? Ngam ibagbagaklaan nga awan ser-serbi dagiti ipopos na. Di kalat tayo da baybayan. Tasaan da ka mat apakibibiyangan. Apay ngay, kasla isupay kitinti sakit mo. Ibagamlaang no aggusto ka kin ni Luisa, taam mo la! Anya? Nay, kunak man nagsimsimba ka. Apay nga akas ta karugit ti panunot mo. Anya lakit din ayamir na. Ti panagsimba.
Sana kasta ti ugali na. Tandaanam day ta. Nooy. Opay. Anya ko madireklamo na ano pa si ka memes ti popos ko di Facebook. Amo matan ni Merna. Agsimsimbang aminan kat, iso adilawan na dagiti ipopost mo. Nonsense ka no amen. Una yan nga eh. Ay, no siya ka may isa. Awan serbiti ka na yun na pa nagpo-positive Bible verses iti Facebook. No sana mata may apply, di po nabiyag. Ay husto ka iti dayta nga imbagam. Anyat serbi na dagiti ipopost na. No itipod no abiyag dakas ti ugali na, di ba? Katuan mat na. Uray man no, minuminuto nga agpost iti Bible verses. Kas kada dinumingo ama pa nagsimba. No dagas mati ugali na. Ay nako. Amangan mat no ti Facebook account na kidi ti mapanigay langit. Anya, sika talaga. Ay po no matibagbagag. Iso ano maminsan tumanan akas jay ti bagbagan. Ay sois. Ibagayo asa na unay. Tama nga no umuna nga umuli ti Facebook account na jay langit. Anya, Wen, no jay langit di pa panan na. Anya lagi din. Kung naklaki din no, sino ti masabat ka? Si kamot gaya Merna. Ha? Ay na, nagpintas mo din day takawas mo. Kasla kawas ti nakadaldalos at tao. Anya laki din. Ay na nagbayat. Anya? Papanamngay. Mapanak agsimba tata. Intayukit din Ay kwa, no maminsan tulagan Merna. San pa'y nga ita? Awan day ta minsan. Aging gang awan ton. Lakay kayo, ngum di kayo pa'y agsimba mo. Ha? Amay, saan kayo amabutan? No saan nga ijay langit ti papananyaw? Na, anya ka din day taga ipagbagam. Pa'y nga kastamot din ti kastam nga agaways. Ay na yan. Pudnumat nga minti bagbagak. Lakay kayo nung di kayo agsimba. Tunggal Domingo. Adda kayo laang dito nga agkaiwara. Anya laki din. nagawan mo tan abain na day ja Amirna. Uwan nga raw ka ba, guys? Lakayang kang binagaan na ka itikasta. Anya laki din. Awan mo ila serbina, akalayo na mapanagsimba. Kapunta kas jay mo, ito ugali na. Ay pudno day ta. Useless at talaga. Kung Desimba, post pa'y apos iti Bible verses iti Facebook. Ngam di na bangaron may apply, iti puno abiyag. Anya laki din. Iso day ta ti kunakmet laeng kabages. Iso ama kailagak iti imbaga ni bakla kanyak. Amangan kanuno itikas jay nga aramid na. Ti Facebook account na laeng ti mapan ni Jalagay. Ha? Anya? Lalabos ba? Puno ka di tinadamag ka. Bakit? Anya mananday ta. Nasabat mo kano nila kay Pedring. Kat imbagam kano asaan nga agsimsimba tunggal Domingo. Kan adala dita nga agkaiwara. Kat pudno mo. Anya lakit din nga. Kita mo ngamin tunggal aldaw ti Domingo. At dalaang di ta kaarubang agkaiwara. Unay kamatan, Mirna. Ay so, sa wandakas itimbagakan kwa na. Anya nga awan. Nagawan ki din respetom itilakay akas kenkwa na Anya? Managsimba ka ako nam. Ngam kastamot ti ugalim. Nagalas. Nagdakas. No kastamot lang. Nagsasaya at pa'y nga isarden mo. Dahil pa nagsimsimbam. Gaputawan mo't la Serbina. Ay saan? Agsimba aklot ta. Si kalaang ti kasta. Kundi simba. Ngam, nagpunipunan mo't iti sana nasaya at ngaramid.
kundi simba laang day babae. Agsimba tapno laang makuna ti tattao nga agsimsimba, nga uray mo't dakes ti ugali na. Oy, supay, Uray man no inaldawan na ti mapanagsimba, kan inaldawan na ti panagpost na iti Bible verses iti social media. No nagalas mo ti ugali na, di mo laang. Ibagagtuman kan kuha na dahi ta, numara na Ibagang, tapno maamiris na. No, makaamiris, Agsimba iti Domingo, ngam no Lunes aginggat Sabado. Day tala mapan agchismis, ti amuna nga aramidan. Ayan niya lakit din, nga ugali na. Oh, makapalig nga rod. Agchismis iti Lunes, aginggat Sabado. Ngam no aldaw to Domingo. Nakadres iti puraw ama pa nagsimba. Dekas laglang lang asan ang managbasulan niya. Ay, apo, di man lang kilabutan sa mga pinaggagawa. Niya lakit din. Ne. Apa yan? Agguuyong kan sa matan, Mirna. Kung manatawa ka mo't ngagmay-may sa. Kasano ngamin, ni puring kano, rimwar idirabi. Ti pakada na kanukin nila kay na, kat mapanlagumatang iti asin iti tersena, tagayam napannakisin nabat iti lalaki na. Anya? Kat tidakas na, sinurot nila kay na. Aging gaan na danunan na ida iti bakante aluti. Mada. Ay, una yun da apuring. Ay, garampang at talaga. Ay na, unay kan, Mirna. Asino man ang tipadam amarites, anakadamagam iti dayta. Kat nilusing alakay, iso timbaga na itay naggapuak iti balayda. Ay, salbag ka kiti. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid mo. Dayta ti kinapod mo. Apay ko maamabain ka. Awan mo't dakas na aramido. Anya nga awan? Apay, saan ay adakas dayta aramid mo? Kundi simba ka iti Domingo, ngam iti Lunes aginggat Sabado, dayta lama pa nagsipsipo, ti mapaspasamak iti biag ti tao ti aramidam. Kanya lakit din ayaan tong. Jesus, awan serserbi ti pan nakisimsimbam, no kastamot ti ugalim. Nagalas akitaan, Mirna. Oh, rabi gamada ka pa lang dito. Magbag na si kamer na. Ayun tata. Naggapuak namin gitaayan ni Lucia. Ay, kasta sigurado nagtutungit kayo man na niya. Anya? No saan na tong 8:41 mo no binggaw. Nagadumit asaludsud mon alakay. Sa salud-sudak lang ba? Sika kidi ba? Anya? Saan ka makasungbat? Kaya ta sa wanday ta, agsog-sugal kayo at talaga. Anya? Ay, awan na talaga ti serbe ti pan nakisimsimbam iti Domingaw. Gapot ang Lunes, aging gat Sabadaw, aramidam mo't amay, nasa narumbang aramiday. No saan ka mapan makisugal? Mapan ka makichismes, no nagmalmalam. Apay, kastaya ti aramid ti man nakisimba. Ay, kundi simba ka nga, nagalas mo ito galay. Kanya laki day. Alakay, ilang maibagbaga na. At least pa'y kanyak tamakisimba ng isungay. Ne, tada pa'y lang ti at least nga mo. At least ka dyan. Husto kit di ati imbaga na ken ka, awan serbim akundi simba-simba, takastama ti ugalim. Anya? Kundi simba ka, kundi pus ka iti agkakanat a Bible verses iti Facebook, ngam, ay napaklan ka matasismusa, manugal, ken, no anya ba'y dita? Hay, may isa ka man. Ilang maibagbagam, dita ka man langan. Ti ko namgid de, mapaisuan ka iti ibagbagak, isuasaan mo akaya tatingken, salbag ka!
daya Mirna, papanamngay. Ah? Ay, kwa, di tala ang igid, nana. Siguro, mapan ka manan makichismis anya. Si kakit di mo't, nana. Saan mo't na? Ay, kano saan ka amapan makichismis? Sigurado nga raw na mapan ka manan makisugal daya. Anya? Idi kalman, napan ka kundi simba. Gamita alunes, mapan ka manan makisugal kan makichismis dita. Anya lakit din. Anya? Nagalas at talaga ti ugalim. Kundi simba ka, kas kada post iti Bible verse iti Facebook. Gamno lunis mataging gat Sabadaw. Manugal ka kan chismusa. Ay una yan. Aging dadalos kayo mo. Na, ibagbagaklaan ti pudnoan niya. Ay apaw, kundi simba-simba ka. Aguyaw ka pa inipadam a tao asaan ama nagsimba. Namkasta ka mag... Ay nalakit din. Ay no. Kunang lagi din ang helati masabat ko. Pura umat ngamin amin dahi takawis mo. Anya? Ay na, agsaysayang ka lang iti oras mo ang mapaban agsimba. Kundi simba ka, Ne, apay ngay akas tamot din tibagbagam. Wan kundi simba ka bailaan. Kan, nadamag ko, nga ibagbagam ka no idi abasiganan sen sa memes ti popos ko iti Facebook. Ha? Anya kay kumadibibiyang mo no memes ti popos ko. Oy girl, at least pa dahil nga ipopos ko. Ngam, dagiti ipopos mo a Bible verses, ha? Pos ka pos. Ngam di mo may apply, di putput na biyag. Ne, anya ka din dagit ang ibagbagam. Sois, ha? Kunwari ka pa, ha? Akala mo, hindi ko alam. No kasto nga daw ti Domingo, nakabado ka iti kasta. Jay ko namlano saan ang managbasol. Ngam kalpasan mo, di ba nagsimbam? Ay naapo. Chismis mo amin na chismis. Pangaasim saan mo adadaulan ti aldaw ko si kaabakla na galastero pa na. What? Dadaul ka iti aldaw. Ay nako. Talaga nga awan sir Bim asumanimba. Ha? Nagpunipunan mati na dakas. Dahil ta kinataom. Anya laki din, Diyos ko. Narabyan ka Kasla madlaw adim magas ka mo na ni sugalan kalpasan ti pa nagsimba. Anya? Nagmayat pa data dress mo. Kasla dress ti awan pulos basol na. Awan serbina ti kanayon mo pa nagsimba kung nakmanan. Apay ay akas ta kang agsasao. An-anwen ka aya. Apay ti kunam san adim manon ti imbagam kano ide. Apasig a memes a nonsense ti ipopos ko iti sokmed. Oh, Mirnaya. Anya? Kundi simba-simba kang demonyo ka mo lang. Sugal kas kada chismes ti amo. Apay kastaya ti pagwadan ang managsimba. Nyalakit di. Ay, di ta ka man laangan. Isardang mo, ti pa nakisimsimba, ang tao mo na serbina. Kung sardang amot lang, ti pa nagpo-post mo, ti Bible verses, na nakababain ka lang. Ay, ibabain mo lang, ti kinatao. Ủa anh vô thủ em được anh vô đó anh mừng luôn á. Rồi em vô thủ anh đây anh biết. Ok. Đồng chí Mai Vũ Đạt hay Nguyễn Mai Vũ Đạt, bị cáo Mai Vũ Đạt phạm án gì rồi, cho án gì đi luôn anh. Bị cáo đâu vận chuyển trái trái phép người ta dân tộc mèo gọi là bị mèo chứ bị cáo gì. thì đúng rồi. Người ta Nói chứ muốn con gái này đám cưới mà thằng bao nhiêu tuổi anh mới cho. hả? Trẻ quá thì nó không lo được đâu. Không má khi nào nó
hư này Dễ đi. nghĩa đi. Rồi nha, thì ý là bao nhiêu tuổi anh cho con gái anh, cái thằng ví dụ mà thằng 30 tuổi 40 tuổi thì sao? Ý là bây giờ em thấy con gái người ta cưới con gái trẻ, cưới vợ trẻ thấy nhiều mà. Thì luôn á, hai bên hạnh phúc bình thường luôn á. Tại Đâu vì liên quan. người ta bây giờ Ủa ví dụ mà Người ta mình phải đi tìm người ta không anh, nội. anh đang là phụ huynh mà anh biết sao? Ủa vậy hơn 15 đúng không? Hơn 15 tuổi rồi. Đâu 5 tuổi không. Sao không? Không. Nhưng mà Không, anh rất thân thiết là là Không thân thiết với ai này. không, thương yêu con gái một lần sao Không không? không thương yêu. Ủa vậy là có giới hạn độ tuổi rồi. Dị hạn dị dạng dị hình không được đâu em ơi. Ủa sao? rồi ok. Hơn con gái anh 15 tuổi chứ phải hơn 15 tuổi đâu làm vậy. Bây giờ nhỏ hơn thì sao? Người bình thường không ai đi cưới người chất độc gì cả cam cá. Rồi ok. Thì kiếp qua mấy bé đi, Mấy bé nào? mấy bé chụp tới. Rồi giờ nè, tới cái mức mà mấy bạn trẻ hơn thì sao? Vì con gái anh đến lúc 25 tuổi nó cưới, anh cho nó cưới. Thôi đừng bạn nó nữa được không? Đấy là Cái gì bé? có cái nói chuyện hay nhất thôi Con à. gái Ai hay hay nữa? Thôi hết rồi. hơn người ta 5 tuổi được không? Ai hơn 5 tuổi? Ý là con gái anh hơn Tới lúc con cái Như nó lớn tuổi cỡ đó thì Không có em, không bạn nó nghĩ gì đó dưới đâu. ý là 25 á, em 25 tuổi. Hả? Ý là bé 25 tuổi rồi thằng kia 20 tuổi, 20. thằng 18 tuổi, nhà nó giàu, nhà nó giàu. Tương lai là chuyện khó nói mà. Ý là anh có chịu không chứ? Đúng rồi. Anh em là vai trò của em đây là con nít là em hỏi người lớn nha anh. Tư duy tầm nhìn nó cao, anh nói anh tầm nhìn nó cao rồi. Đó. Anh nhìn anh sao cao bằng em được. Rồi, anh cứ nói đi, tầm nhìn em chia sẻ Em đi. học nhìn cao hơn cái gì. Đó, anh nói đi. Có gì đâu. Mấy như là đứa lớn nhất anh luôn đúng không? Đúng. Lấy chị nhỏ hơn. Đúng. Tới mốt mà nhiều khi đẹp, nhiều khi mấy như nó cưới chồng rồi, còn mấy kia mới 18 đúng không? Rồi sao nữa? Còn Chỉ là là ba ba đứa đứa mà, mà. còn mấy như hơn 3 tuổi á. Tuổi hả? Ôi mà con Như nhìn nó lớn gì? Thiệt, không nhìn ra luôn, mấy như chút xíu. Cho 3 tuổi rồi đó. Đó, 3 tuổi, 21, 24. Thêm Họ là sao mày? Họ là cái gì? thấy dụ nó muốn nó cưới chồng người Bắc thì chắc anh đâu. Không. Anh nếu cho lấy bà Bắc. Rồi nó bay ra Bắc là ở Trung Quốc. Bắc nè. Đâu em ơi. Bắc nè. Lấy ai lấy người Bắc em ơi. Ha, lấy người Bắc mình mạnh lắm. Miền Trung á. Không em ơi. Đó, thấy chưa? Vậy lát nói họ là không có lấy ai luôn. Lấy con gái, cập nhật người ta. Cũng được. Đây rồi ai nói với ai cái kiểu rồi anh. Vậy Con rể ở đâu? Ai nói giỏi trong tôi tường làm để con rể. Không, ý là nó quen con gái hay sao? Sao? Ý là quen con gái hay sao? Trời anh có kế hoạch rồi em yên tâm. Ôi, cái hạch quen gái. Có kế hoạch cả rồi, mình phải là người đi tìm hiểu người đối tượng đó, thấy không? Nói chứ anh có định kiểu bắt rễ, bắt rễ là kiểu có cái định hướng cho con gái anh quen ai chưa? Không má, giờ lo học. Cái thời con bé như giờ là mười mấy, 15, 16 đúng không? Thời mà em mới tí xíu rồi ba mẹ em hay chọc em với lại nhiều người cái kiểu bạn bè hàng luôn rồi đó, thiệt kiểu anh em mất rồi. Giờ lớp 6, 7 là có bầu rồi cái gì. Ý em nói là gọi là mai nè cha, Mai kiểu nè. quá, ý là anh có thằng Mai đào vậy đây. Ai đào gì đây chứ? anh không có thằng rể luôn. Con rể đâu gì đây chứ? Có, đây, một ứng viên. Ai ông Chiêu trời phu. ông trời mới chớp rồi ngoại game nè Chớp đánh hàng để ngồi cạnh mình chứ Dạ Đạt có kèm cơm anh. Em có có kèm đồ cơm điện. không? anh Đạt không xứng ăn cơm em Cho đâu cái khác Em có đồ điện điện nè, bộ điện răng điện điện tốt. Hằng, xuống dưới bắt làm cơm đây này. Còn gì? Em nữa. anh Đạt chưa dễ số kìa. Thằng Khánh này nói chứ vô bay kìa đấy. đang lạ mãi vậy em Nặng em xíu thôi hả? Đâu có tốn thời gian. Đúng rồi, xíu thôi. mốt đi Giờ đang làm rồi hẹn cái chứ chọn ngày chi bằng nhằm ngày hôm nay. Nói chung nãy giờ Lý đang tương ngộ. nãy giờ là bàn về ai có khả năng làm con rể anh Đạt cao nhất. Rồi Đạt đã nhắm một ông anh là sinh năm 1996 rồi. 15. Sẽ anh làm hả? Anh làm Ghê gì vậy sao? má anh đi Sao? tới nghĩ tới nữa. Cái gì? Chưa nghĩ tới luôn. Em hỏi gì ạ? Em hỏi vẽ. Hỏi vẽ đâu. Vẽ được cái này. trẻ tinh tú Đúng rồi. Để lần sau mua kem bút. Nói chứ bút gì mới được chứ Bút lông. ý là anh Đạt nói mua cây bút gì mới được Đấy vậy. anh Đạt mới nói đòi mua cho em cây bút vậy mà bút gì mới được bút
mượn sách á hay là cái gì? Còn Mượn sách gì? mua cây Sách bút. sách của bạn Bút. trai nè. Em muốn cây bút gì? Cây bút, cây bút. Cây bút á. Bút vẽ ra nước hay là bút gì? Em đặt ghi dạng, anh hắn ghi dạng. Nói không này mà ngồi tắt sơ với ông được. Tắt âm cái audio này kìa cái nên tắt âm. Giải Ý là bút vẽ ra nước. được. Gì muốn gà Mua gà ngồi giữa này nè, trời đất ơi. Ý là bút vẽ ra nước là em vẽ mấy cái tranh màu á. Dạ, Là cái bút là dạ bút lúc nước mà á. cô á để được ngồi giống chung thì Vậy mà xin Phải cô không? cho em ghép trận. chứ đợi một năm mà không có giúp nhận được phải Đấy, năm đầu đã bỏ lỡ rồi. Như Phải vậy hành này. hồi đó tí là 11 mình nhiễm anh đạt luôn á. đấy Hút ra là toàn là thịt kỳ. Khó lắm, lá đậu hơn Hút học theo luôn á. đâu nha Trời ơi, đầu ai dài tóc người đó hôn. gì ở đây Ý là ai Ai tóc tóc đi, cậu lên đây chịu được. ý là ai em biết sao không? Ai anh đã nói là ai tóc dài nó ít LC nhiều. Ít LC. Tại gần như ảnh hưởng cả một cái mẹ nữa. Hết luôn á. Em đừng quan tâm, em cứ nghĩ thôi kịch bản đi, kịch bản nói gì? Nó đang nói gì? Mấy phút mình Ủa? coi. Teo 8 chấm đọc cũng ra. 7 phút rồi. 10 phút rồi tắt rồi. chứ Đạt cũng suy nghĩ đi á lựa chọn giờ như là Anh Đạt không có lựa chọn, anh Đạt chọn hết. Anh Đạt nghĩa là biết giận biết ta trong trận trong thắng mà Đúng rồi. Ý là- Chứ nè ơi. bây giờ anh Đạt hết trẻ trâu rồi, anh Đạt lớn rồi, anh Đạt chọn hết. Chọn hết rồi. Còn anh thiếu gì cái thứ lựa chọn em chọn hết là chọn sao? Thì giờ em có cho anh mình phải có phân loại. Không, em có ba ứng viên, ba ứng viên. Không à, anh ứng viên là khác rồi. tính ra là chưa là anh Đạt phân loại luôn á Anh đưa vào phân loại rồi hoàng. Đúng không? Vũ sinh học. Vũ sinh học là thì em Đạt là vũ sinh học đó. Nó thay là hồi bữa trưa là anh Đạt vô một bàn cái mở lên là new folder đổi tên thua nhưng mà hai tới lúc là đổi tên là chung thua Đạt là không có gì để nói với Đạt nữa bản quyền copyright quyền tú giờ nó nhẹ dữ gì mình chưa nói chứ ví dụ mốt con gái anh đi hết hai đứa đi đâu mẹ cứ chồng chồng cha anh gì nghĩ nó quen gì đi rồi đi sao ta phải không phải cái lúc nói chuyện nó không cái anh thôi đừng con đừng có làm gì đó hốt nó mài Hỏi cưng nó như trứng vậy. ừ, mình khóc thôi chứ nhưng ba thằng cũng khóc đâu gã đi mà cũng khóc bắt rễ mà bắt rễ luôn Vậy có rẻ không? cái đó là trước là tụi em hỏi thằng rồi là em nó cưới á xong rồi nó có về cái gì cũng đã Đồng Nai không nó nói thôi nhà đây nhiều bây giờ nghe được gì nhà nó chắc gì bự hơn nhà em nhà nói Có bạn không? trẻ em có đó Vậy là không mình nói chuyện anh có muốn con khổ không? Không thì cho một căn nhà giống nhà đi. gì làm cái nhà mà cho Dạ hơi bị nhiều nhà. nhiều nhà của ta nhà của khu phố liên quen tới nhà Ý thì nói là anh có muốn con gái đỡ khổ thì cho đứa con trai. em cứ cho anh quen với Mr. Beast lấy 1% của cái kênh của Mr. Beast là đủ 1% là đủ giàu rồi đó. biết tôi biết Việt Nam đúng không chứ không phải Không à. cái Beast Việt Nam cho 10.000 em xôi thấy mệt rồi đó không đủ tiền mua xôi nữa Nói chơi anh Đạt ơi. Không thôi có gì. bớt Lẹ số lẹ. đấy bắt đầu nói chuyện rồi rồi nha thì khổ Rồi ok, không giỡn. Nó thấy này. bình thường em có nghiêm túc rồi nào đâu không giỡn Nói giật nói chứ làm. làm gì Em có một cái tên này. Tên Chữ gì? K, coi nhạc mẹ luôn chữ H, không hát gì đây chữ bờ. không có chữ bờ nào ở đây cơ Mấy phút rồi sao? 9 phút rồi. 10 phút rồi, 10 phút rồi, 10 phút rồi. Ok, tắt. Tắt luôn rồi.